Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Chief Executive Member ka KHADC ba Tito Starwell Khan mantagasngi ka khat santri ujiliu ulayathu ba on pleno ika yodu nadu ka khat pratrik mentaw banai ringkat bat ka jing perking di board district kipulet bat ka KHADC habakran chikilat pathai kubor ba Titos ulayathu ba mantagasngi ulalum me ka jing yalang bat ki office trikam jongka deputy commissioner ka East Castle district ringkat ka jing iran lang uiam ba depe ya ka market bat ki bor pulit nakabanta ban thaulan kumno ban penbet ya karu komple ke yodu nadu khat pratrik mentau bnai jadi ke situation kalong kumni tengi sutu ka mau ke ting kala ta pat ba ta ekinom song itu gi ta ekitri ta hai ke patek boropat pena takadau ngi nakaliang ke jongi ngi penpau si amba baka sorkan kan simkia untuk bantau pilat jadi banyarap baik pak bat ngilu nak kalian ke district council ngikwa no midon ke cing terang ke cing angut kumju bagi MDC barok ke ngikwa banyarap ya kipai pak ngi adon ke cing pelil cing mat bakum nu bantau pilat jadi bangilu ngiyo kala kan ai cing arap ki MDC ki jongi bagi ngiyo banyarap kipai pak hal ki jong ki konstituensi tega baar ke pengikran ke di ketua tight scheme ke bala saslam bagi sorkar dena takadau nilai sim karai ba nakaliang siam la om ya katung in pelaj not industry council ban re ya implementation part in hab ban syong ke meeting ba ka PHE ban jit isno namar ba ka scheme ban implement ka digaju ke project ka ba de na ka benta ban penbiang ke umpam umdi isno ban ai ke umpam ban penpoi ke umpam haki tengkong ye jok ibril dengan ni ka jinga syong kalau ban jit isno Baik itu kisnong kibang kot nakaliang joko PHC ban perserikam kemudian ingin pentrai nakaliang joko sponsor kenang bagi pat video ke ju ke jing mentoi baka ju ke jing temu joko sokar indiaro ka bagi ayangi ke tu fan kalong bangin le tu kam dan ra ko di kamera menjungi bagi pendep kata bangin le kata bangin kapat sit mesta ban pelaj no keluar bangin le keluar kenang bakan long ke jing mentoi nak bata snok kita tak kelong nakret ya kemudian mana bagi meeting bagi disiru nak kalian sama CM bagi in charge ke market ngila sim yang arai dekat ke police department dekat health department bagi district administration bahaya ke yudu ngin pleno sikot dia bahkan dan ke jingnya penbet pat dan ke rotation basis ke hakabakan numbers jom kehidupan kan numdunai ke sispak profusli sisni bat baru ai ba syong dukan kini yo syong lang la kalong sisien la kalong arsin sitayo nang ba ga tre ga ta jo ki dukan em ba ki pa ba ki ba jungulien mat syong yo ba kumjori itu ki ba syong madan yo ngila bu ka rotation nang ba ta jo ki du ba ki yo syong kata ga ba ngila arsim ga ra ne ba ga ji meeting ba di deputy commissioner